Ngiyabingelela kuwe Brazo, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli olalele namhlanje iNongoma FM. Brazo, la empilweni kunabantu ongabadingi. Kunabantu abanga-understand ukuthi empilweni usakha. Kunabantu abangayi-understand ijeni yakho. Futhi ekungayenzi nakancane sense kubona ukuthi wena empilweni kukhona into osayikhandayo, wena empilweni kukhona izinto osasebhizi ngazo. Noma ungayichaza kangakanani ijeni yakho kubona kuvele kube ngazothi excuse yakho leyo yokuthi ufuna ukusuka eduzane kwabo, noma excuse yakho leyo yokuthi awufuna ukuba nabo. Bayingozi abantu abangayi-understand ijeni yakho, abantu abangaka-understand okwenzayo empilweni, obhizi ngakho empilweni. Ngoba ngaso sonke isikhathi yonke into oyenzayo kufanele ukuthi uhlezi une-explanation yayo, ngoba kwavele ayikho into eyenza isense kubona kuyo yonke lento oyenzayo. And uyingozi lowo muntu lowo uzocriticize yonke into oyenzayo. Lowo muntu lo ke kolunye usuku usazoke kuphoqe ukuthi anike nidle imali yama-blogs. Lo muntu usazoke kuphoqe ukuthi awuke udle akudliwe le mali, asikwazi ukuthi siswele into ethile ikhona imali wena oyibekele ukuthi uqale ibhizinisi, noma oyibekele ukuthi uthenge ama-products athile. Asikwazi ukuthi siswele sinaleyo mali. Lo muntu ozokwenza ube umuntu o-wrong ukuthi uyanqaba ukuthi kusetshenziswe le mali, then lo muntu lo ke uyingozi empilweni yakho because akayi-understand ijeni yakho. Nhlobo umuntu owazi ukuthi yonke into empilweni ingaye ayikho ngamayelana nawe. Noma bekuthiwa ubhizi kangakanani empilweni yakho, ubhizi nokwenzayo kokuyisa impilo yakho phambili, uyabona ukuthi ubhizi, kodwa uzosidinga isikhathi sakhe, uzodinga ukuthi athende okwakhe. And uma ungakathendanga okwakhe ngokuyeka okwakho, then sekukhona ingxabano. Awubadingi labo bantu empilweni yakho, ngoba labo bantu labo ke empilweni yakho bazokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi uzibona uwumuntu o-wrong, kanti awusiyo umuntu o-wrong, umuntu o-right. Ngenxa yokuthi awufuna ukuathenda izinto zabo, kufanele ukuthi uyeke ezakho, then ugcine usuwumuntu o-wrong. Awubadingi labo bantu empilweni yakho. Yazi kahle wena awusile uhlale, kahle wena awusiyo umuntu ostinji, kahle wena awusiyo umuntu ongenalo uthando. Ingenxa yokuthi abantu onabo eduzane kwakho, abantu abangayi-understand ijeni yakho, abantu abangenandaba nejeni yakho ukuthi ubhekephi. Mhla wathola abantu abazo-understand ukuthi ubhekephi, ila khona ozobona khona ukuthi kahle uthando unalo, kahle awukho stingy, kahle isikhathi unaso, kahle hayi ukuthi awukuthanda ukusiza, ukuthanda ukulekelela umuntu kwakwenzayo. Ingenxa yokuthi nawe uyadinga uku-understand ukuthi ubhizi empilweni. Ingenxa yokuthi nawe uyadinga uku-understand ukuthi kukhona izinto ozenzayo empilweni yakho, then kukhona abantu ekufanele ukuthi beku-understand. Kodwa lo ongaka-understand lokho-ke nawe uzozibona uwumuntu omubi empilweni, uzozibona uwumuntu engazi ukuthi usu-wrong kakhulu, kanti awukho wrong. Ingenxa yokuthi ugcine abantu abanga-understandi lutho, bangayazi ijeni yakho, futhi yonke into oyenzayo ekungayenzi sense kubona. Yabona lo nyaka lo, uma usazogcina abantu abakanjalo empilweni yakho ngeke uzuye endawo. Ngifisa ukukhumbuza umlaleli ukuthi lo nyaka owabantu abanenkani. Nakusasa ngesikhathi esifanayo siyahlangana nomlaleli. Amen.